Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kamat caprang da jinga trailang bat ka Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples lambat ka Hinyo Trap National Youth Front hak khatwe tri uyayong arajar arpulai kala khot bar weari ki noyalam jong ki kur paper karilum Khasi Jantia menyashim bentalang hak jingalang kaban salong hak khatsan tri uyayong arajar arpulai nakabenta banya tirya tai sani khnang bandawa yak sarkar jala bakan thaw yak an ka ai baha lang markat ju ya borok ki khun khlam da khen ne le shiliang tang ya ki khun kan thei khadu Hakajaya kran bigilat patai kubur u convener jong amai chaprang u Michael CM ulong balingba kani gijinga thirya tai sani bat ki kur per on sala ban shem yakarai ban dawa yak sarkar jala ban thaw no da ka an halor kani gijing dawa HNYF National Youth Front Khasi Student Union Federation of Khasi Jantia and Garo People isu mengiakan ini kadi halal tuka equitable distribution of self-acquired and access property. Ingilai rai bahkan dan ga meeting jeng ikur but isu pajba khatan terik ulu benang tawa harus saja. Por kadi biji. Ingilai asam yang ini ga yakin ini kan notice lu seki kur baper Bakin poi lang sa jalan. Namar bang imyo asam lot sa borok hikul. Lumba kani ka press conference nisim kani ka lat. Ban khot ban aware lang ya borok hikul. Ibangim bakin sim ya kani ka invitation. Kin sim ya kani ka jalan kum ka invitation. Ban khot iki ban awan lang sa kani ka jalan kan. Di khot lang ndai tangi kuru ndai Yanu rangba baki longkumi samla banyawan jangan niga jalan katan terik banyak pensufu iki halor kaniga jingdawa jungi ban thau noi ka ai ban ai bentalam ki khun baro lang kete bat silrang ya ka self acquired property bat ka accessory property Hagani invitation bagi Pak Syukur nila batai ru katukan ni kimat halor kimat kiba bangin yakan aku sini halor kani kamat ni kwa banbu Ahmad Jongfi kinong yalam jogikur baper bawat langim don benta banyakren yigijing don jing em jongkakur kumalakado haneng but la ban ong bakasal kuat property kadi ka kami yang kamsem Maram tabun kibli ki umur kami yang kamsem beli ki interview. Kasong hangi kimi paban bande sebut ni. Dienrai hakajat beri jungi ngitip ba hakibabun ki khap ki kami yang kamsem ki serdo bat karoi kapar jong hakajat beri rokoi. Ngimla banlen ba ki ruti dustur balabu renti di men barem ki tengkho ba ki jingkela kapur. Ladang yang scam hakanurim bau sulang umdai banyo bentalem kamut kisenrang kasi bero kilong kam hadin ya kejing kela kapur bat lada uhap ban mi unhap ban sedang na kejing sakdin ki karitir dustur jungi kababu batang ikan thei kun khadu kniok benta ya ke kebala kedau aku benta baar haneng hak jela jungi menta kedon kaan beratip kum ke Meglia Succession to Self Acquired Property Khasi and Jantia Special Provision Act 1986 kaba batai ya ke benta jing hiar peteng lengba kawil lani ka dulir penkam kaba mut Kamon laj lu ban ai peteng da ka dulir tangba keni ka an kam kren pat ya kentin equitable lani ka jing ai benta klem da new ben hakabai dei hapleng ikon kentei bat senram pi keni ka an dei ka Khasi Meglia Succession to Self-Acquired Property
kang kren ya ketin kampen bu ketin equitable. Di equitable ni bun gibriu gi perkan si siong ni kidang mut ba equitable kemut equal. Ketik yang mentah ni don koi kayeng, don arun ki kon. Kumno ngin divide by 2. Kenreng yang bang ipun kam ketin equitable kemut fair and just. Ni. Kasyong ha jing sta juk mi kpa ban ayeno ban no. Ting isgo ba ini ketin equitable ideal ban insert lang haknika meglea succession to self-acquired property kasin Jaintia Act di ban insert lang ini ketin equitable but ka ancestral property kan. The one thing is more kawai di ketin equitable. Bun sing ibri kimut ba equitable means equal. No. Kumong equitable means fair and just. Nari kimi pa kismo ba ya tu property gadi beli kun kat duru kani ka an kan sya de kanung kham. Ring slong ba don hi yang mentah ki ba don tang kun sinrang bom don kun kan thei. Kumakalong ka dustur jingi mentah ba bun ka baja kalong ba tang siap mi pa ni kawan ka kur ka kini no de ka property beri beli kun sinrang. Ni kana don kani ka an pat long true will ka ailat hi kun sinrang ru bani mentang. So of course correspond Tingdon ni mo ki option de nang ni da ba ni sedang mentah benyami pajba kum ni mo seng ba ki beli ki persya ru ni open konsultu ni ki belai bang ni don kam ni kan bat kum fitip mentah ni dustur ni di kun khadu di just a custodian ni of some company ka sole inheritor but somewhere according in the line somewhere ka lalong ka sole inheritor di hak ni ka khatsan tarik patngi sabatai ke when menu kalong ka kala kan kadi ka dustur ni kadi something happen ti ding ni pen nang tuan ki ngirai kan no ki a ka jing mut ni kran per ringi kum ki seng sau seng ki na sutu ba ya kan ni de ban move forward mar kumi kran ni kepertai mata berkoi ketelun lagi ekonomi no ki klan ki countries ki nations ki klan larga ekonomi ka klan makin pek sama Amerika makin pek all over country even China it was 70 years back a developing nation rai mata as a superpower no play but economy is strong yeah snow ba mata kung banyak berdiri di kran sepang economy kan but economy is related with the succession nadu na yeng. Nadu na yeng ka succession katlot kanot ang silyang si kun kentay ki kumnung expect ba ka economy jong beri jung 1.5. Kinul mi ki an nei kamtam nei bedi ti dustur. Ifimla te ban suan ra hak dak untuk nong bang don kam ka jingkla nei. Ningkong e don kam ka awareness. Awareness ru kesimpor ndai di sistem masna. A lot of time when create awareness di pajba bali ba don kam ki jingkla ni ko. Di nang ni daw pengiso ba suapan dawa ban warra ka an habdon ka awareness suapan perstui pajba nang ba habdon hawan ka tuka an ru ibri la sutu lupa ba yes we need this law kan don kan like ka opposition se ya kini ka an ni ka pas ka assembly state assembly 1984 ko yo ascend ng governor 1986